umupira Charles Barnes CB9 bitaritse Luvumbu Nzinga rekura kufra kabisa yo mu bitabo kufra zimwe zinzira mukozi araba bita Charles Barnes umusore w'umugande umupira w'umutarakera ku mutwe Charles Barnes arazamuka kabisa yikoza mu rya Kagoma arakura mu mutwe piga za toni n'amatoni depfoza umupira kupa trajectoire ushyira mu ncundura incundura ziramwenyura cyane ziramwishimira nazo zirasekana zikirigita Rayon Sport kimwe APR Football Club ubusa la uyu Ruvumbu bareyo ariko Ruvumbu ni mubi uyu Ruvumbu bareyo kintu bita umupira w'umuterekano narabibabwiye imipira y'imiterekano ni mubi kufra eshatu za Ruvumbu afite abantu bazi gutsindisha umutwe muri eshatu imwe igomba kujyamo byo n'urucabana aya iminota imaze kuingaye Claude minota 7 Rayon Sport iyo bita Murera arabwira umuzamu wa Rayon Sport wenyine yihera pasi witwa Apamu izamu rirangaye nta muntu urimo Apamu kwari ukudapoza gusa uyu munyakameruni umupira utera hanze izamu kuri Kado ku mpano yiturikiye mu ijuru Imana marayika yaramwihereye cyari igitego cyo kwishyura amakosa akomeye cyane ya Boneri ntabwo tuzi uyu muhungu ibintu agira mu mutwe we bimeze nk'ibinyuguri aperereza kino gitego iratsindikiye kweri Kado nzira cyane Kado ifunguye Kado imbere zamo shyira umupira hagati mu kibuga kwa Sheikh Shaibub size umupira kwa Kina Ombo Lenga size umupira kwa Prince attention Choweka pasi kumuzamu Nzila pira baramwateka cyane n'igitutu mupira Christian umupira kwande kwa Apamu arakwica Apamu attention reka turebe Apamu yananiye umuntu bita Serumogo niwashaka umuntu uza gutabara umutoza yahamagara ahagurutsa Didier usanzwe ukina kuri kabiri Serumogo ntabwo imbere ya Apamu ntabwo ugereranyije n'indege urwego rwa Serumogo ni hasi imbere ya Apamu bamugize amazi ni wasi barayizamura ariko umupira muremure baramucenga na takira ya Terikanga KPS icyo bita ambiance electrique niyo ihari kabisa barizamukira gaturebe attention abona bareyo attention iraguho sunikari hasi ariko musifuzi attention 83 attention tera umupira muremure iragwa haji pirarenga amapira arenga no kurengurwa n'ikipe ya Peri reka turebe barawurengura Gilbert kurangwa mu maso arakucenga n'urengara Gilbert ariko kiziza mu mpira ugaruka kwa Haji iraguho Haji Otero ishoti penalty ikipe ya Rayon penalty bakoreye kuri Otero penalty Rayon
Stefani arirutse araciye umutima azenguruka stade. Penalty iyi penalty yinjira kwisha maneno. Penalty yinjira Rayon Sport itwara Super Cup kuko sinzi ko comeback y'ibitego 2 minota 10 yaza gukunda. Reka turabe penalty igiye guterwa na Kalisa Rashid. Penalty ikipe ya Rayon, abarayo bamwe banze kuyireba bateye umugongo ikibuga bavuga bati irajyamo cyangwa ntijyamo. Penalty ikipe ya Rayon, Kalisa Rashid arangahara ahanganye n'umuzamu Pavenzila. Kalisa Rashid umukinnyi mushya wa Rayon Sport araje. Rashid Kalisa araje. Rayon bibiri apera gusa. I know does happen. Ayo n'abagabo icyara bavuga turajya hewe you going. I know does happen. Penalty zimwe z'iburayi fata ishoti bemere cyane barizamukira n'ubundi barayo ariko hindura umupira barenze Mucyo Didier Junior. Iminota irakomeza kugenda yicuma, tugeze ku munota wa 87. Claude Rayon Sport bibiri ikipe ya APR ubusa. Karita Mondo kuri Shaibobo, Karita Mondo kuri Shaibobo, Karita Mondo kuri Shaibobo. Nashua Tangawizi ikinyobwa gikundwa cyane. Agatoni kone ikipe APR, kone ikipe APR biracyari bibiri bya Rayon Sport ku busa. Ikipe APR kone barayitero ariko abantu hano kora umupira atasa umupira gwa kwa Prince, kapiteni Prince seza umupira kwa Ramazan attention mbere izomo ariko baratabara kuroshe Bubu baramutwara. Attention karaga umupira imbere izomo Otero penalty na none. umupira byose uwo bita Ramazani akure amaguru akora n'umupira byose. Penalty nanone ikipe ya Rayon Sport agiye kuiterera Otera mwenyewe Otera agiye kuiterera kabisa Tokia Otera omwana wa Kaka omwana wa Kampala. Penalty ikipe ya Rayon Sport. Goal!
batisubiramo urayitera usa nk'uwiba kubera iki? Ateretse umupira ahita atera, ateretse umupira ako kanya ahita atera. Umusifuzi arambwira ati subiramo utera umupira witonze. Venarti ikipe ya Siporo bagiye kwisubiramo. Aperi iheruka gutsindwa 3 muri derby ryari? Amateka mukuru mutubwire. Penalty ikipe ya Siporo. Reka turebe Ojera n'ugiye kwiterera. Joakim Ojera araje. Ojera man of the match. Sigabano bamukuraho penalty ebyiri zose. Sinda ibitego byiza, sinda penalty nziza, kamba kambisha umuzamu. My dear friend, mushakira amateka. Rayon Sport yo gutsinda Aperi 3 ryari. Ni ryari umukino ukabona ibitego 3. Match irangira. Umukino iturangira ikipe ya Siporo itanga isomo rya ruhago hano, ifata ikipe ya Aperi kimwe 2 yongezamo n'icya gatatu. Ikipe ya Siporo 3 Aperi Football Club ubusa. Ikipe ya Rayon bayihe miliyoni 10 zayijye kunywa lesi. Perezida wamubonye Leta de Jean Fidel. Ya la falale. Keri match mu rwego rwo hejuru. Reka nsoreze ahangaha mbere yo guharigana ijambo. Nizere ko abantu uyu mureyo mwamwiteguye, abakonjesha twizere ko byakonje, abashusha twizere ko byashushe. Ewana umugoroba ugiye kuba ibindi kabisa. Akaro kameze rero Siporo yegukana Super Coupe kabisa, isezerera ikipe cyangwa se itsinda ikipe ya Aperi ibitego 3 ku busa. Twibutse ko ibitego 3 bibiri byatsinzwe n'Abagande. Icya mbere Charles Bale, icya kabiri kuri penalty Kalisa Rashidi, n'icya gatatu kuri penalty nanone ariko Ojera ariko ahita yiterera. Ngaya nguko rero felicitation ku bareyo. Pole sana kwa kunzi w'ikipe ya Aperi. Nibyo kabisa, mwibuke neza ko twari kumwe n'ikinyobwa cy'uburyohe cyane cyitwa Mbanira. Iki kinyobwa gikorwa na Top Win Limited, gikozwe muri tangawize n'ubuki bwinshi cyane, gituma uragira hangover, gitera imbaraga, kikazamura akanyamuneza. Ubu rero ni mwinywere Mbanira mu rukundo rwinshi, ubundi musabana n'inshuti zanyu. Mbanira irahari mu gihugu hose, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'umujyi wa Kigali hose murayibona. Hamagara 0782 411200 cyangwa 0784 4940 511.